Guys, nemaze iminsi mbyima amatwi ariko muranyemerera kugira ngo tubashe twiganire ku ikipe ya Manchester United ndetse n'ibibazo biri kugaragara muri iyo ekipe by'umwihariko duhereye nyuma yuko habaye impinduka z'abatoza bagiye batandukanye. Ubwo ndaza kurebera hamwe ubwo ni Manchester United gwera 2013 ko nibwo idaherutse gutwara igikombe kugeza uyu munsi 2025. Hajya mu impinduka zitandukanye gwera ku mutoza David Moyes, gwera ku ugakurikizaho umutoza Louis van Gaal, nitwibagirwa umutoza Jose Mourinho, nitwibagirwa umutoza Olgan Solskjaer, nitwibagirwa umutoza Erik ten Hag, nitwibagirwa umutoza Ruben Amorim muri uyu munsi, ndetse n'abandi batoza benshi bagiye bagerageza gufata kuri ino ekipe ko Ryan Giggs yifasheho gakeya bya biri interim, uwo bita Michael Carrick yifasheho biri interim, tutibagiwe ndetse na Ruud van Nistelrooy. Ikipe ya Manchester United abenshi batangiye kwivuma, abandi nabati uko byagenda kose ino sezo ntagiraza kugera ku munsi wa 10-15 umutoza Ruben Amorim ataremera ngo yegure, ndetse n'abasesengura bavuga yuko byamaze kuvugwa yuko mu cyumweru gitaho n'umutoza ashobora kwegura. Ariko ibyo byose ni amakuru agenda avugwa kugira ngo bitangaza amakuru bibone ibyo bivuga. Ariko je ntabwo ndaza kujya mu bintu byinshi, muraza kumakanya kugira ngo mbasobanurire impamvu ikipe ya Manchester United mfite ibyizere bikomeye cyane yuko ino ekipe nyuma y'ibintu byose irimo gucamo igomba kuza kubirenga, ndetse na ikaza kuba yasubira ku rwego yahozeho. Ntago mvuze ngo yatwara igikombe cya Premier League, ariko ni ikipe iraza kuza muri amakipe meza top 6, ariko by'umwihariko ngiye ngayibona muri top 4. ndaza kwa impamvu zitandukanye. Abenshi bayicira urubanza barashingira ku mikino igiye itandukanye. Manchester United kugeza aka kanya ni ikipe yamaze gukora agahigo katari keza, kuko igiye gukina imikino mike muri Premier League. Nubwa kabiri bigiye kwibaho kubera ko niramuka igeze kuri final ya FA Cup, ikipe izakina imikino 45 kuri ekipe team of heritage nka Manchester United, ikipe bigira umushongori n'ubukaka nka Manchester, ikipe yakoresheje amafaranga angana gutya muri no mercato. Bazana Benjamin Sesko, bazana uyu musore wabo bita Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, ndetse nanone tutibagiwe na Elma barimo gutekereza ko bakongeramo mu hagati, bavuze Baleba, haracyarwa Watton ndetse n'abandi. Ni kigaragara neza yuko ni ikipe ishaka kubaka. Ariko nkuko byagiye bivugwa na CEO w'ikipe ya Manchester United Omar Barada, yavuze yuko nibyo ni Roma, umujyi wa Roma ntago ubatswe umunsi umwe, birasaba igihe kugira ngo ekipe ize kuba amaze kuba seted. Ariko akavuga ati ndabona ku mwaka wa kabiri twakongera kubaza umutoza tukamubwira ati biragenda bite. Ariko ibyo byose nubwo bivuga nk'umuyobozi urabirera mu jisho rya administration, ariko abafana ibyo ntago ari byo bareba, ko baravuga ati twaguza abakinnyi beza, twakoze ibishoboka byose. Harimo n'abashuti banje barimo Emeni biza umufana ukomeye cyane ikipe ya Manchester United, wambwiraga yuko uno mwaka Manchester ifite ijambo rikomeye. Ariko mu by'ukuri ijambo yavugaga igikombe, ariko ngiye siko mbibona. Icyo mbona nuko Manchester iraza kwitwara neza. Abenshi mu mikino itatu imaze kuba kuva sezo yatangira niyo batangiye gucira urubanza Manchester United. Muri iyo mikino itsinzwe 2, ariko muri 2 yatsinzwe umwe, itsindwa na Arsenal 1-0, yakinnye neza. Undi mukino wa kabiri yakinnye na Fulham, kapiteni wabo bahusha penalty barangira ari 1-1, ndetse abonetsemo n'amahirwe bari butsinde. Indi match niyo bakinnye na Grimsby, niyo kipe yo mu byiciro bya kane, ibakuramo wenda n'ikimwaro n'igisebo. Ariko by'umwihariko ntabwo wajya gutoza abakinnyi uburyo batera ama penalty. Uri umutoza, ikimwe mu nshingano z'umutoza no gufasha abakinnyi kugira ngo bwa buhanga bwabo ndetse na ya mentality bafite ayihuze n'ibyo bashakamo, kugira ngo bagaragaze urwego rw'ibyo babasha gutanga ndetse n'uburyo babikoramo. Ibyo nibyo so umutoza uzajya kubyubaka mu bakinnyi. Ikindi kintu abantu benshi barimo kwibagirwa ni ikipe ya Manchester United yamaze gutakaza winning mentality, ya spirit yo gutsinda, ko na Manchester City ikomeye aka kanya murabona ko amaze kwitakaza. Ni ikipe itegereje kugira ngo ibanze isubire kuri ya consecutivity kugira ngo winning mentality yongere kuba ya ekipe. Ni ekipe mu by'ukuri bigaragara neza yuko nubwo abantu benshi barimo kuyivuga bakavuga amagambo menshi, ni ikipe ujya kureba impuzandengo y'abakinnyi benshi, n'abakinnyi bakiri bato, kandi bigaragara ko ari abakinnyi mu by'ukuri bafite igihe cyo kwimprovinga, kandi nanone bafite ako kanya ko kugira ngo bumve mentality z'umutoza. Twabonye no mutoza Ruben Amorim kina 3-4-3, ibyo byose twamaze kubibona. Ariko mu by'ukuri nubwo abantu benshi bamushinja bakavuga ati ibintu ntago byakora, ngo nibyo ngo dressing room yiwe ngo abakinnyi bamwe na bamwe cyane senior players ngo batangiye kwishidikanyaho. Ariko nubwo bavuga ibi ngibi barimo kwirengagiza yuko yaba n'abatoza barimo go performinga. Wenda turebere hamwe nk'umutoza asanze ikipe nayo mu bibazo nk'ibi ngibi nka Mike Arteta. Mwibuke sezo ziwe ebyiri za mbere uburyo byari imeze, uburyo Arsenal yatsindwaga bitanatanga icyizere, ku buryo ari yigeze kugera, ndagira ngo ni muri sezo ya mbere iri full season, abantu benshi bavuga ati Arsenal yaza kumanuka, ariko bakavuga ati na Arsenal ishobora kuza kwikura muri ibyo bibazo. Sofa icyo mbona kuri muri rusange, Ruben Amorim turamuzi nagara umutoza mushyashya, twabonye yakoze muri Sporting ayikuye from Norway. Twabonye uburyo system yo gukina 3-4-3 cyangwa se 3-5-2-1. Ibyo byose twagiye tubona uburyo bikina, nicyo byagiye bitanga. Bivuze ngo ni umutoza utari mushyashya kuri system ye, ahubwo ashaka kumushidikanya ari cya kibazo cyo mu kipe ya Manchester United na dressing room muri rusange. Akaba ari impamvu
navuga ngo bafana ba Manchester United by'umwihariko ndabizi ko abenshi murayikunda kandi muyikunda cyane, akanya keza ko gustikinga kuri equipe ndetse mukanizera project ndetse na filozofi ya equipe nakangaka. Muraza gutwarwa no kumva ngo Arsenal irimo kwitwara neza, Liverpool irimo kwitwara neza, Manchester City irimo kwiyubaka nyuma yuko yari yagize tragedy ubushize ejo bundi ibintu bikagenda nabi, ibintu bikajya iwandabaga, ariko nimutwarwa n'icyo ngicyo muraza kwisanga mwaguye hasi. Nitwe Elvino Kwizera, ntuze gutambuka ngaha udakoze follow kugira ngo tujye